Bafowethu okuhle nomusa kuyamlandela uKhuzani umfoko kaMpungose emva kwenhlanhla enkulu ke ephiwa ke umlandeli wakhe ke lapha ke izinkomo ke eziyisikhombisa ke uKhuzani ke ubabaze ke uthando ke oluyisimanga ke alikhonjiswa ke ngabantu. Bafowethu ake nginibingelela kwesiqiniseko esemedia muqala ungena kule channel ke ngicela nje ucindezela subscribe ke uyizobeka amathubela amahle kakhulu thola ama video ke esizokwenzela wona. Webafowethu uKhuzani umfoko kaMpungose ke okuyindlamlenze ke emculweni ke kamaskandi ke ubabaze ke uthando ke oluyisimanga ke oluqhamuka ngaphansi kwabalandeli bakhe ke ekhala ke ngemfuyo ke egcwele ke igceke ke lapha ke athi ke akazange akhiphe ngisho isente ke elimnyama ke lapha ke uyiphiwa ke ngabalandeli bakhe ke ngenxa ke yeqhaza ke alibambile ke emculweni ke kamaskandi ke lapha ke nangendlela nje abamkhombisa ngayo ke uthando ke akawuvali ke umlomo ke enkundleni zokuxhumana ke edlulisa ke amazwi okuzibongela ke einkomeni ke aphiwe zona ke isuka ke endaweni yaseShiwe ke lapha ke eziyisikhombisa ke lapha ke ezibonakala futhi ke ukuthi ke ezohlobo ke oluphambili ke uKhuzani ke ubonga njalo ke washo wathi ke amandla ke abalandeli bakhe ke lapha ke uyawabonga kakhulu aphinde futhi wabonga nanothando ke nanesupport ke abamupha yona ke njengoba ke kubonakala ke ngazo ke iphiwo ke noma ke izipho ke abamupha zona.